jedan mali dodatak na ovaj stub, odnosno cev gde će biti jagode. Ovde ćemo da u ovom videu pokažemo kako smo planirali da navodnjavamo jagode iznutra. Znači, uzeo sam ovu jednu cev i nju ću izbušiti opet ravnomerno shodno dužini. I onda ćemo postaviti ovu cev unutra, otprilike na sredini, i tako ćemo navodnjavati jagode iznutra. Uzeo sam cev 32, isto 1 metar dužine, burgija je 3 i otprilike po 5 rupa sa svake strane ću izbušiti, to bi trebalo da bude dovoljno. Na kraju ove šipke sam stavio jedan običan čep od flaše za vodu. Dakle, ako uzmete FI 32, čep od flaše za vodu, ove male od 0,5, apsolutno je kompatibilan sa ovom cevi. Dakle, evo, ovo ne može više da se odvrne, niti da se skine. To je to. Ako vam se sviđa ovaj video, molim vas, potpišite se na kanal i lajkujte video. Pozdrav!